first. Hola! Yes! The food is good, the people is good, especially Boholano are very, very good. Kaninga celebration, since first pa na kong ari dire, so mura siya maka-invite more sa tourists, especially dire sa Bohol o sa Tibok, Philippines. Mga sano, ari mo dire sa Kasadya, kay lingaw kayo, sadya kayo. Yeah! Gi-invite ako tanan, especially to all Boholanes ho kanang wala pa naka-experience dire, so please come and experience dire sa Tagbilaran sa Kasadya. Kasadya!